Kaliningrad khopi hi Russia gamsung ahijeng vanga Lithuana le Poland gamteni Kikah laitah khopi khatchu ahi Adihtah thusima Hetna chu German khopi anahi ahin khonunga Soviet Union khutna anoma ahitai. Kaliningrad khopi hi European Union gamni chule NATO member gam Poland le Lithuania Kikah laitah ahikhah in Russia in Ukraine chunga gal hin bol ta NATO gamhon Russia chunga singsan ahin phun khum ta ji alo theilawa khopi ki kom tu nalam pi jong sengsan lolhin nakhat dinga ki khatan chu ahi aji chu Kaliningrad khopi adinga ne lecha anitin ngai chan ho chu Poland le Lithuania gamapat chule adang ngai chan ho chu mainland Russia akon amo jiu ahi alhang pya ki mancha laya hichi khopi elam zona Lithuania akon ke pat do thilpo train hi tlakhat sunga jakhatwal phajauji chu ahi hichi ho chu adia kol maihol thau chule thilsu dang ho pu ji chu ahi Lithuania in tutha Russia sanction ki bolkhum hola pat khat banga rel lampi khatan na anei ji in boina hi Russia le Lithuania ki ka chombe hong kho siding in amlo tan hi achi sa bulten sim somni ledi nikhwa Russia in special military operation tia amin voa Ukraine photlotwa abulu paijing in VANNOI gamtampin phamo anasalheon ade in United States le alloy NATO chule European Union in Russia in agalbol chunga ki khamki na anei thei khat le tin sanction muntampia anapon khumuvin hi hichi sanction chun Russia economy na sata ato kha na bana ban ki bol thilin ahobla ake khatwal chun Lithuania gam ahopa ho hi ahi hichwa chu thabia Lithuania vai home ten ahin chi piu to lana sanction chu khauta chu hi ahitai hichi ja chun Russian Security Council Secretary Nikolai Petroshev in khauta thuponna ananei na hichi thilsu in avet sa chu western gamho hin thua hi han ji tho hi jongle aphon do ho chu ta san thei him ahi povin Russia in hitabang chalo na dayum lauta hi adol ta ki le thuding ahi hichi na dinga chu department ho zo sen ki ho khom na ki nei ding ang long ding ni kho cham lo ka le thu na itobang hiding ham ti chu het thei hiding hichu gim nei ta Lithuanian mi pite adia population adinga ham sit na ta hiding ahi anatin ahi ga het thei khat chu sanction achi sa lado nisim somna sige ni khwa pa na chu Lithuanian ten Russian steel le iron ore ki poho chu anakha pano ahin agam sangwa sanction ki bolkhum thilban item ho chu rel lampi a ki puthai loadinga anakha o ahitai Kremlin in hichina to nahi mo thema velova adolta le thuding atina banova tu letua VANNOI missile khatle gangpin hypersonic missile te ki he Russia ten ki son pi mama ho po konglen Baltic Fleet tia ki he ho chun Kaliningrad khopi tui kulmun hi nga amon ti chu sientala anei layo hi adia Lithuanian vai home ten Russia gamsunga kun ani ki chu aziu energy ti chu thau natural gas le electricity ho kisan anahi san seu jang chu Russia nasata analung phamol he anahi solam gam kaya dingin tu tah-in adiin China le Taiwan kika anasatain kidaw na kimithip na sole alang to gela kidinte na ahung kho sili jing kita nahi hichi tu hi adia achi sa pan hoa China in Taiwan Air Defense Zone mun hoa len ho chule kong len ho an sol lu jing jiu ahi na bana Chinese fai home ten Taiwan hi amho gamsunga amho China gamsung monga agisim jiu ahi tin thulunin sai nahi alangkhana Taiwan hi amale amho ki vai home autonomy gam khatchu ahi na banuwa military lam hinlang ipilam pi hinlang hi jongle iham tia China in ahin bulu khaule ke mai tu piding kisana
kiguzo dana chu ahikit ovin ahi hichi Taiwan L identification zone ahin achi sa nunung penin China ten lenna somni lako vel anasol novin ahi alangkhana hichi don bon na in Taiwan injong alenati ho anasol do kinun ahi kahet thei khatchu China in achi sa jun nisim somni lekhat ni nisin jong lenna somni lako hilai mon hen anasol nun me nisim som thum ni in lenna som thum wal anasol lut kinun sukit le achi sa January has ngin jong som thum leko anasol lut kinun chule October nisim li kumsang ni somni lekhat ni khu khat si enjong len na ti ho somnga lagup wal an sol lut novin hi hichi len na asol do ho thua hin China in Chinese gamsung sovereignty protect vendo ni dinga drill ki bola hi an ti vin hi hichi chung thua hin wei feng he Chinese defense minister point achi sa ASEAN seminar an sei sa bangin koi gam hi jong le Taiwan China to lui khana ding ngai to a ki thopi ahilo le China le Taiwan Kikah Taiwan hin THUSOH ho mo thima ki velo ding ahi tia an sei sa chu ahi alangkhana United States President Joe Biden in Ukraine gama bang hilwa iham tia China in Taiwan chunga hi gal ahin bol kha ahi le United States in jong Taiwan hu na apan kilading ahi tia an phondo sa ahi kinin ahi hichi chung chun United States Secretary of Defense Leon Austin in an phondo na Taiwan to US Kikah kinup to na khet thim to na commitment kinai ho aphat dungzui le thilsu dungzuya kibulit ding ahi anati nahi hichi ho chun Taiwan in akiven zone dinga angai chan ho zo seo izakai kisubulit ding ahi anati be nahi